smo vam rekli da izvestan broj mladih i školovanih Amerikanaca odlazi u srpske pravoslavne manastire i čak gradi ih za sebe po Americi, rekli biste da je to neka šala. Poravići 10 dana oko ovog Uskrsa na zapadnoj obali Sjedinjenih Američkih Država, pokušali smo da proverimo šta je istina. 700 km na sever od San Francisco nalazi se manastir Svetog Germana sa Aljaske. Osnovao ga je 1963. Sveti Jovan Šangajski ili Jovan Maksimović, koji je studirao Bogoslovski fakultet u Beogradu, a između dva rata bio profesor na bogosloviji u Ohridu. Kasnije služio je kao sveštenik širom sveta i sahranjen je kao svetac u San Francisku. U njegovom manastiru Svetog Germana sa Aljaske danas ima 20 Amerikanaca. Pokušali smo da stupimo u vezu sa njihovim igumanom ocem Gerasimom, ali bio je veliki uskršnji post i oni se nisu javljali na telefon, a mi nismo imali vremena da čekamo Uskrs. Ošli smo na jug Kalifornije u drugi srpski pravoslavni manastir, takođe sastavljen od samih Amerikanaca, ženski manastir Svetog Pajsija. A do manastira Svetog Pajsija, ako krenete iz San Franciska kolima kao vaš izveštač, ima najmanje 2 dana vožnje savršenim američkim autoputevima. Ne mora biti nezanimljivo. Put vodi do Los Angelosa kroz najprosperitetniji deo Amerike. Prolazi se mimo ogromnih polja duž i mimo puta kojima se ne može sagledati kraj. Soja, jagode, luk, ali nigde kraja tamo u perspektivi dok vozite miljama i miljama uzduž ovih najdužih poljoprivrednih polja na planeti Zemlja. No, brzo ih zamenjuju pustinje i kaktuse. Ali autoputem za Los Angeles, to jest onom zaobilaznicom koja je najbliža hollywoodskoj prestonici, ne idemo po savetu domaćina Amerikanaca. Možda izgleda kao paranoja, ali tim putem ne ide se u poslednje vreme, to jest vrlo retko se ide. Na njemu trenutno vlada jedan morbidan spor. Iz automobila u najvećoj brzini suludi putnici iz pištolja pucaju jedni na druge. Samo ove godine tako su ubijena 4 čoveka i mnogo njih je ranjeno. Uveče u hotelu na televiziji slušamo da je baš tog dana kada smo mi zaobilazili zaobilaznicu oko Los Angelosa ponovo bilo ovih ultramodernih kaubojskih obračuna i mislimo dobro je što smo paranoični. Sledećeg dana put nastavljamo malim skretanjem sa glavne rute da bismo došli do grčkog manastira Svetog Antonija i pokušali da vidimo starca Jefrema, veoma poznatog i voljenog i u Srbiji, o kome se svuda govori kao živom svecu. Već smo u državi Arizona, manastir je između Feniksa i Tusona, pored mestašca koje se zove Firenca. Manastir je zakupio i autoput koji vodi do njegovih kapija, o čemu stoji jasan saobraćajni znak, privatni put manastira Svetog Antonija. Već iz daleka naziremo da je pred nama mnogo više od onoga što smo očekivali i o čemu smo slušali u Srbiji.
Ogroman prostor okružen pustinjom još uvek se širi i izgrađuje. Manastir je posvećen Svetom Antoniju Velikom, ocu monaštva, i ima 6 crkava: Svetog Serafima Sarovskog, Svetog Dimitrija, Svetog Đorđa, Svetog Nikole, Svetog Pantelejmona i glavna crkva posvećena Svetom Antoniju i Svetom Nektariju. Tu je i velika trpezarija, konaci, povrtnjak, vinograd, plantaže limunova i pomorandži, plantaža maslina i na sve strane najraznobojnije cveće. Manastir se nalazi u pustinji, ali je dobro premrežen sistemom za navodnjavanje. Na vodi se ne štedi i ona veselo prska iz fontana i vodoskoka, veštačkih potočića i jezeraca, i sve je nastanjeno ribicama, pčelama i pticama, ima čak i velikih slobodnih šarenih papagaja i posetilac ne može da ne pomisli da ovako nekako mora da je i u raju. Dozvoljeno je snimati samo fotoaparatom. Mladi grčki monah mi objašnjava da je život u manastiru uređen po svetogorskim pravilima, osnovalo ga je 6 svetogorskih monaha pre nepunih 10 godina. U ponoć u hramovima počinju molitve koje traju do jutra, režim ponašanja je za posetioce manastira izuzetno strogo. U centru svega je učenik starca Josifa, starac Jefrem, koji je pre 10 godina bio iguman manastira Filotej na Svetoj gori i došao je u Ameriku zbog hitne lekarske intervencije. Zatim je otkrio da je Arizona pogodna za razvoj monaštva poput egipatskih pustinja, gde je monaštvo i rođeno i više se nije vraćao na svoju Svetu goru. Ali monasi sa Svete gore počeli su da dolaze ovde kod njega u Arizonu. Do sada je inspirisao podizanje još 10 ovakvih manastira i pravi je poglavar svog pravoslavlja u Americi, koje se od njegovog dolaska veoma razvija i napreduje. Za starca Jefrema predao sam ikonu Svete Petke, koju su mu poslale monahinje iz naše Manasije. Mladi grčki monah koji ju je primio pita ko je Sveta Petka i dok mu objašnjavam stiže i vest da me starac Jefrem ne može primiti, ali da dođem neki drugi put. Kupujem Bogorodicu Arizonsku, čudotvornu ikonu, zaštitnicu pravoslavne Arizone, knjigu tekstova starca Jefrema na engleskom i CD sa prelepim pojanjem monaha manastira Svetog Antonija, što i slušamo u ovoj emisiji.
Put nastavljamo još dublje u pustinju prema našem srpskom manastiru koji je odavde oko 7 sati vožnje. Posle Feniksa ulazimo u zemlju Apači Indijanaca. Zvanično im je dodeljena od američke države kao rezervat. Razmišljam kako sam odrastao na pričama i mitologiji kauboja i Apači Indijanaca. Gledam unaokolo visove, očekujući divne signale ili kolonu hrabrih konjanika sa strelama. Ništa od toga. Duž puta žicom su ograđena polja koja nemaju ničeg herojskog, već najviše podsjećaju na naselja ciganskih straćara na Novom Beogradu. Sve je od kartona polupanih prikolica, musava gologuza deca, beda i prljavština. Jedino što ovo mesto odvaja od sličnih sirotinskih naselja svuda u svetu jesu konji. Šareni poniji, koje dobro znamo iz kaubojskih filmova, zajedno sa decom veselo skakuću unaokolo. Oni jedino, jer nekoliko puta prolazimo i pored ogromnih bilborda sa jezivim natpisom: samoubistvo nije rešenje. Indijanci imaju najveći procenat samoubistava među etničkim grupama u Americi. Snimanje i fotoaparatom je zabranjeno. Ne usuđujem se ni krišom to da radim, jer kažu Indijanci mogu biti veoma nasilni. Bolje je biti miran nego skalpiran. Saznajem da je u jednom od naselja poglavica Srbin, oženio je poglavičinu ćerku i dokopao se prestola.
zvanično pod okrilje Srpske pravoslavne crkve. Direktno pod zapadnoameričkog arhijepiskopa Srpske pravoslavne crkve posle Jovana danas to je vladika Longin, koji je takođe boravio u ovom udaljenom manastiru. Prošlo tamno veče i nema se ponoć hvata. Serioci kalučeri, otvorte mi teška vrata. Serioci kalučeri, otvorte mi teška vrata. Mati Mihaila primila me vrlo ljubazno sa dobrodošli i Hristos Voskrese, što su skoro jedine rečenice koje ona ume da izgovori na srpskom jeziku. Zatim je sledilo slatko, voda i kafa koju smo pili sedeći na pirotskom ćilimu i u atmosferi starog srpskog konaka. Sve ovo naravno nije religiozan običaj, već stara srpska tradicija koju ovde neguju i svakodnevno unapređuju. Brzo saznajem, nijedna od 20 monahinja i 10 iskušenica nije Srpkinja. One nemaju ni po poreklu ili među prijateljima ili kumovima Srbe. Sve su anglosaksonke, rođene, školovane i odrasle u Americi. Pre 11 godina, iz sopstvenih, slobodnih i spontanih ubeđenja, odabrale su da život posvete pravoslavnoj crkvi kao monahinje. I manastirski duhovnik, otac Dorotej, Amerikanac je. Prezreo sam carske dvore, carsku krunu i porfiru, i sad evo svetlost tražim u skromnome manastiru. I sad evo svetlost tražim u skromnome manastiru. Otvorte mi, časni oci, manastirska teška vrata i primite carskog sina kod najmlađeg svoga brata. I primite carskog sina kod najmlađeg svoga brata. Zaškripaše teška vrata, a na njima sova prnu. I skreštanjem razvi krila i sakri se u noć crnu. I skreštanjem razvi krila i sakri se u noć crnu. A na pragu hrama svetog, gdje se Bože ime slavi, sa buktinjom upaljenom, nastojnik se otac javi. Prvo su sagradili konak, arhitektu Amerikanca koji je bio učenik čuvenog Aleksandra de Roka, pronašao im je vladika Jovan. Projekat je urađen u raškom stilu i dobrovoljno, kao što je bio dobrovoljan i rad nekolicine Srba, Grka i Amerikanaca na gradilištu, zajedno sa monahinjama koje su se penjale i po krovu. Radnici su do gradilišta putovali po 5 sati, radili po žestokom suncu i radovali se svom delu.
Sada manastir ima malu trpezariju, planuje proširenje, ali za veće svečanosti u dvorištu je moguće smestiti oko 150 ljudi. U proseku manastir poseti oko 1000 hodočasnika godišnje, a broj se vrlo brzo povećava. Na prvom spratu je 16 novih monaških ćelija, što i dalje nije dovoljno za ovo brojno sestrinstvo. Projekat je urađen i za novu veliku kuhinju, ali glavni sledeći poduhvat je crkva. Kamen temeljac za crkvu, koja će se nalaziti na mestu gde je sada ovaj veliki beli krst, osveštao je nedavno vladika Longin. Monahinje su želele da crkva bude u srpsko-vizantijskom stilu i da podsjeća na Gračanicu. Crkva će biti, kažu one, fizičko srce njihovog manastira, a po lepoti najsjajniji dragulj u srcu pustinje. Nedavno, kada je u Vašingtonu kratko boravio mitropolit Amfilohije Radović, monahinje su putovale do njega da ga zamole da na osvećenje njihove nove saborne crkve, kada bude gotova, dođe i srpski patrijarh Pavle i da je on blagoslovi. Rekli su im da im je mitropolit Amfilohije dao obećanje da će patrijarh Pavle doći u Arizonu u njihov manastir. Vekovi su prohujali i mnogi će još te proći. Vekovi su prohujali i mnogi će još te proći. A to dete još te živi, jer njegova živi slava. Je to dete beše Rastko, sine manjin sveti Sava. Je to dete beše Rastko, sine manjin sveti Sava. Zdignimo naše oči gore, kreno srce o Bogu govore. Trenutno službe se vrše u malenoj brvnari snabdevenoj veoma jakim air-conditionom. Ova malena brvnara jedina je crkva na svetu posvećena majici Svetog Save, Svetoj Anastaziji. Kada je ovde boravio vladika Jovan, kažu da je rekao: "Jao Srbi, služi li vam ovo na čast, da posle 8 vekova američke monahinje prve i jedine u svetu sagrade crkvu posvećenu majici vašeg najvećeg svetitelja." Jeszcze više, kreno truleš, svetska ne miriše, tamo gde su slaski neumrle, gde se sveti sanđevima grle. Ti nas, Hriste, živi čuj, Gospodi pomiluj. Igumaniju, mati Mihailu, pitao sam zašto su svoju skromnu crkvicu posvetili Svetoj Anastasiji. Nije želela da stane pred moju kameru da govori, kaže da je to zbog skromnosti nije dozvoljeno i da joj nije prijatno, ali pristajala je da govori u mikrofon. You asked me how Saint Anastasia became our protectress. Yeah. We love Saint Anastasia very much. When we first began making pilgrimages to Serbia back in 1994, we visited Studenica Monastery on every pilgrimage. And when we would go into the church and venerate the relics, we would tuck the names of our sisters into the open reliquary of Saint Anastasia, asking her prayers for our sisterhood. And then years later, when Bishop Jovan, now of Shumadia, became our ruling bishop, it was time to consecrate our church. He asked us to whom we wanted it to be dedicated, and the answer seemed apparent, almost without thought. We had already grown to love Saint Anastasia, and we knew much about her from Bishop Jovan,
who had formerly been abbot of Studenica, since it was he to whom she had revealed the place of her relics, which had been hidden for almost 800 years. It was appropriate to thus honor her. We believe that it was through his prayers to her on our behalf that brought us this blessing from God, and not just for the church to be dedicated to her, but also our sisterhood. By God's blessing, a large piece of her relics was bestowed upon us by Bishop Jovan at the time of the consecration of the church. This relic, through her prayers, has worked many miracles for us, both spiritual and physical. In her, we have found a faithful model for our monastic life. And it's interesting, this blessing does not just apply to us, but to all who come here. Anyone who comes can find an image of sanctity in her life. For she was first a princess, and then a wife, and then a mother, and then at the end of her life, a nun. Through her, we believe we have the blessing of Saint Sava upon our little desert monastery. And we like to think that when the dust from the burning of Saint Sava's relics was taken up by the winds and scattered all over the earth, that a little portion came to rest here in our desert. And we believe that through her we also have the prayers of Saint Simeon and Saint Simon. Although we didn't know it at the time, our small, unassuming chapel is the first one consecrated in honor of her. It is such a small little chapel, but many have shared with us that it is their most favorite place to pray, and many have found in her an intercessor. Indeed, we feel her presence there, and
Mi smo inače ovde stigli u prijatno vreme, to jest u proleće i doba kada cvetaju kaktusi i temperatura je samo 30 stepeni Celzijusa. She sings a celebration with the piper for me. She's leading the man who's beating the drum. Love is all around her on the road to the sun. Vozeći se satima pored pustih polja, čovek zavoli kaktuse, počne da osjeća simpatiju prema ovim gospodarima pustinje, naročito prema onim visokim, čovekolikim kaktusima. Kažu nam da oni dostižu metar visine posle 100 godina života. Mati Mihaila i Gumanija pričala mi je da je skoro dobila na poklon jelovnik recepata za pravljenje različitih jela od kaktusa. Dok sam se ja smejao do vitljivosti darodavca, ona mi je rekla da poklon nije nimalo ciničan i da sve sestre trenutno pokušavaju da uđu u oblast kaktus kulinarstva, mada još ne uspevaju. We'll sing for you one of Bishop Nikolai's songs called The Heavenly Serbia. Nebeska Srbija, Srbija je rajska mio, mjena krasna kao ruža majska. Tu župani srpski, kraljevi, cari, vitezi Krista i mladi i stari. Domaćini tu su, što u domu svome pališe kandila Bogu prevečnome. Raduju se tamo, oko Svetog Save kosi, novi carski oko carske slave. I devojke mile, i dečica mala što su za svog Krista rado postradala. Mačem posečena, ognjem sagorena koši, blika mlada vetrom pokošena. Pokoljenja mnoga, od najboljeg svoja narod, Božji narod bez broja i broja. To je ona večna, nebeska Srbija, što koja
Beatus festa pred Bogum sessia, molimo te Christe, za naš narod si odabi, kad do raja svetoga doveu. Prepuni utisaka, očarani hrabrošću, gostoprimstvom i duhovnošću mladih i obrazovanih naših majki i sestara Amerikanki u srpskom manastiru u pustinji, polazimo na dugi put kući. Jedan od posetilaca, pravnik iz Feniksa, dr. Vlada Brotić, kaže nam da kroz ovaj manastir u Arizoni čitava Amerika drugačije gleda na Srbe i Srbiju. Mi u kolima slušamo njihov dirljivi CD. Perfektan je. Smemo li biti nedostojni truda monahinja iz pustinje Arizone? Otvorte mi teška vrata.